Allah subhanahu wa ta'ala jarore ndo foddi e jarnede o wi'i en ka alqur'anare makko teddunde joma mon wi'i torelan si on tori kelam mido jaabi nande on torelan mido jaabi nande on yettore e jarore wodanimo kanko Allah yamirgol en yo en toromo o foda en o jaabi nanay en ko tori dem mo kon den tori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo dandidir en e din haday di duwaji men jaabo yo Allah wadu en jaabotobe jaabi nantebe torare ara Allah fu yinari ko wonden mo torade kon e ko toroto dem mo kon Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi e aya go o wi si jiyabe am ben ari hino lando ma fi an e bange huntangol be haajuji mabbe din yetobe mido battibe ay mido battori be gandal angal e jabangol be ko be toroto kon si tawi be tori kelan izada an falyastajibu li ko woni tun haray yo be jaabi noran yo be dabbiran jaabi nangol be ko be woni e torade kon wal yu'minu bi yo be hololan be jikkalan jikke modje be rewanalan kam rewante don mi jaabi nanay be du'aji mabbe din du woni wal yu'minu bi wala allahum yarshudun si tawi be wadi dum belajo be feewiray hewtugol e faaleji mabbe din ma be feewiray hewtugol e an no mi faalira non aranun dum al imanu bihi ba'da ad-du'a dimmun dum ko asigatu bihi subhanahu wa ta'ala tammun dum ko wiyete kon isti'malu wasa'il al-wusuli ila al-ghaya gollitirgol in laawi yottinaydi on tigi faade faale on si on tigi torike ko yo holo toretedo o jikkamo woni kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o yilto kadi o rewa e laawi kadi wonaydi sabu din fi yo du'a on jaabo nde do yewtere fuddino den e jumaare attinde hande seeda tawi sa'i on hide ngeli khutba ko mudda muayyana ko sa'i toddado mo andanda hore ma si feƴƴi tun ka todda don hakkilaji din di wemay ko dum wadi en wawano yaltude e sa'i on ka habbora den don darnugol khutba on tawi tobbe yewtete den gasari yiduden hande bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala gayni tagol den tobbe sabu hittugol majje e himmugol majje dule ko woni dum ko odo qissa walla hadisa mo karamo ko be ben filli ka defte e bange odo neddo waliyu Allah talibajo gando molanado tabi iyankojo maketedo Ibrahim ibn Adham alayhi rahmatullah ko wadduno e yimbe ndido leydi Iraq ko wadduno e mabbe kon e bange nde be wullitino ka makko wonde Allah tabaaraka wa ta'ala wi'i yo ben toromo Allah wi'i yo en toromo menen yimbe ndido leydi non Iraq woni Basra meden torade Allah kono du'aji din ala jabade haray cerno wallitemen en holluno wonde ko filli nden yewtere ko Abu Naim be filli dun ka deftere mabbe wiyetende Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya be holli wonde haddathana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Husayn al-Ma'afiri odo karamo kojo mo be janti do inde mum be maki o yewti en yewtere o be soggi yewtere nden ha Abdullahi al-Jawbari be wi gala o wi odo neddo wi sami'tu Hatim al-Asammi yaqul o wi minani odo gando kadi holorado jortorado andado lolludo dewo Allah gido Allah maketedo Hatimul Asammi on himo maka yo Allah beedi yurmende makko o wi wonde gala Shaqiq ibn Ibrahim odo wiyetedo Shaqiq gedal Ibrahima maki marra Ibrahim bun Adham fi aswaq al-Basra o cerno mo attide yewde fi mudun do waliyu Allah tabi'i yankojo ko wiyete tabi'i ko neddo mo wuri dari en laado sallallahu alayhi wa sallam
kono o wuridi e wuriduɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. O giral ɗimmal ngal ka gire tati ɓurɗe moƴƴude ɗen. Annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Rawi on maki o yejjiti filliɗo maki stay nelaɗo mako no ɗum laaɓi tati e siko ka ɗiɗi ɓe haɗuno. Kono do nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki o ɓuri moƴƴude e gire ɗen fof ko giral angal, ɗum woni kamɓe sahaba ɓen. Ɓe maki ko hikkiti ɗon ka ɓurgol moƴƴugol ko giral hikkitigal ngal ɗon, mana giral hikkingal ngal e sahaba ɓen. Ko hongal woni ngal giral ko giral tabi'una en. Ɓe maki non e fillaye oya refti kadi ngal giral hikkitingal ɗon, ngal ɗon no wiye tabi'ut tabi'in, les successeurs des successeurs, mana arɓe ɓen ɓaawo wuriduɓe ɓen e wuriduɓe e nelaɗo ɓen. Ɓe mana tabi'ut tabi'ina ko yimɓe ɓe wuridari e nelaɗo, ɓe wuridari kadi e wuriduɗo e nelaɗo, kono noon ɓe wuridi e ɓen wuridunoɓe wurduɓe e nelaɗo. Ko wiyete tabi'una ko ɓen ɓe wuridari e nelaɗo, kono Allah arsikiɓe wuridugol e yoga e wuridunoɓe e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Ko ɓe ɗo wiyete at-tabi'un, les successeurs du prophète alayhi salatu wassalam. Jonnon oɗo Ibrahim Gedal Adham ko jeeyaɗo e ɓen wuriduɓe e wuriduɓe e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wasallam. Eno jeeya e maɓɓe Imam Hasanul Basri, eno jeeya e maɓɓe Ibnu Hisham, eno jeeya e maɓɓe Abdullah ibn Mubarak. Ɓeɗo fuu kaka tabi'una en ɓe jeeya. Si a nani inde maɓɓe wattan haqqile ko wona wolede kon, ya andu do ko yimɓe jogiiɓe garanti, bi mana c'est des sources crédibles en islam. Jonnon oɗo Ibrahim ibnu Adham Hatimul Asammi maki oɗo o rewno nyande go ka luumo Kufa. Ɓawo rewi ka luumo Kufa, yimɓe ɓe mooɓi e makko. Faqala lahu nnas ya aba ishaq, yimɓe ɓe mooɓi e dow makko, ɓe inni mo hey ko ayyo ben ishaqa, ɗum ko kunya, ɓe ngeli al kunya islami, jammitorgol ɓiɗɗo muɗum walla inde mo yelino innitirde ɓiɗɗo mum, ɗum koye islamu jeeya. Neɗɗo no noddire Abu Fulan hara o heɓari wiyeteno non. Se ndari wano e nene meɗen Aisha radiyallahu anha o ɓe innaynoɓe ko Ummu Abdillahi. Ɗum non ɓe heɓari ko wuuri kamɓe nene Aisha radiyallahu anha o yanu reedu ɓe heɓuno e fillaye woɓɓe goo ko tata woɓɓe goo kadi tabintinari, kono kan nene Aisha radiyallahu taala anha ɓe nodditirteno Abdullahi geɗal jaaja maɓɓe on Asma'u, ɗum ko Abdullah ibnu Az-Zubair ibn al-Awwam. Neɗɗo no noddire inde ɓiɗɗinande haranamo heɓi tawa koye noone yela. Jonnon oɗo ceerno ɓe wimo hey ko ayyo ben ishaqa, ɓe wi inna allaha ta'ala yaqulu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ɓe wi'i jooma men wi'i torelan, si on tori kelan miɗo jaabinande on. Aya ono windi ka suratu Ghafir aya 60. Wa nahnu nad'u allaha fala yastajibu lana. Ɓe wi he karamoko en minen noon meɗen torade Allah de kono ala men jaabinande. Faqala ash-shaykhu at-tabi'i Ibrahim ibn Adham qala alayhi rahmatullah, on tumango fewti ɓe o wiɓe li anna qulubakum matat bi ashrati ashiya'in, ko ɗen toɓɓe ɗo wonno ɗen jantade nde nyande, si sayi men o yonitay ko jowi walla nayi wawno ɗen heɓude. Jon non ceerno makani ɓe ko sabu ɓerɗe mon ɗen mayiri piiji 10, bi mana on heɓi accident wonɗo on sakkade e jaabagol du'aji mon ɗin, bi mana goɗɗum piiji 10 heedi hakkunde mon e Allah, piiji 10 yani hakkunde moɗon e Allah, ko ɗum woni hadde du'aji mon ɗin jaabo. En fof yiɗen du'a andude ɗi tawde kaka diina iwranta en, ɗum ɗo iwrani en ka moƴƴuɓe aramɓe ɓen. Alkhayru kulluhu fi ittiba'i man salaf wa sharru kulluhu fi ibtida'i man khalaf. Eɗen andi moƴƴere nden fof ka diina ko wonani en ko hawrugol e sawaba. Hawrugol non e sawaba ko jokkugol ko moƴƴuɓe aramɓe ɓen wonno kon e dow muɗum, e woɗɗitagol ko yenen yimɓe sakkitiɓe ɓen ko wonɗen e fuɗɗitade kon. Fi hen ɗum fitnaji ɗin ko e meɗen woni, beleɗe ko enen andira moƴƴuɓe aramɓe ɓen ko maapino kono diina marsira, ɓe mapanoke e fi aduna maɓɓe.
ndare kanelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam noddi sahaba ɓen ñande fatu makkata on ɓe noddi sahaba ɓen ɓe maki ballighu anni yahe yetti non ko nani ɗollankon ɗo ɓe maki fal yuballighu ashahid alghaiba tawaɗo ɗo wo yo yaw yettinoya yo Allah dando en yangade mere goɗɗo no wawi yangade duuɓi ara ko woni yangorde ko fi goɗɗum geɗum e teddukum taw wala kuntum baraji ka Allah o yango goɗɗo go yango seeɗani ta ko fi Allah o warri on ɗon heɓoya moƴƴere nden ka Allahu tabaraka wa taala wurin kadi neɗɗanke ko heewi kon ko o wartanto kon o suumunno o sorana o sortano kon ko hasi kon o faɗay ɗum ma o nangaron kamo nafude sabu hon ɗum wona fi Allah o ɗaɓɓiri wona fi Allah o yangori ko fi ɗum ɗon joni non mayde heedamo e mum ma nawnare heedamo e mum ma wurin salanede heedamo e muɗum o perdi Allah o perdi ko ɗaɓɓi kon yo Allahu tabaraka wa taala arsiku en ka diina kala ko watten ta ko fi makko kanko Allahu tabaraka wa taala tawa ko fi makko kanko Allahu tabaraka wa taala wono cerno ɓe jantori ɗo nin nanen fi o darnugol juuliddaje yo taw darotoɗo ardo on fi ɗum yo juulidde golle ma yo juulidde danke haɗa na ɗon o miiji dépense makko on wona ɗon o miiji alɗere makko nden sina ɗum Allah haaɗinaymo ɗon o feƴƴata ɗon e ngalu o heɓata faale makko o maya kadi wala moƴƴere ka Allahu tabaraka wa taala so o waɗiri fi Allah tabaraka wa taala wi in tansurullaha yansurkum on wallay tun Allah o walla on a daranto Allah tun o daranoma a daranta ko julɓe ɓen daranoɗa diina kan Allah accide e hoore maɗa Allah okkipoto o ƴettete prise en charge yo Allah arsiku en waɗirgol diina kan fi makko hara en jokkirari ka yangoroɗen tun fi teddukum ma geɓum ma inde yo Allah dandu en ɗum joni noon oɗo ceerno o makani ɓe o maki li anna qulubakum matat bi ashrati ashiya'in ko ɓerɗe mon ɗen mayiri piiji sappo ɗin piiji sappo heedi on e Allah ɗin piiji sappo heedi du'aji mon ɗin e jaabinede ɗen hani ɗi heɗade o maki ara nun ɗum araftumullaha walam tu'addu haqqahu on andigo e Allah on fof hiɗon andi Allah kono eɗon sali tottude haqqe Allah on goo araftumullaha walam tu'addu haqqahu on andi Allah kono on jonnitari Allah tawhid on fama haqqullahi kon woni haqqe Allah on ko tawhid Allahu tabaraka wa taala wi'i fa'budullaha wala tushriku bihi shay'an rewe Allah woton kafidumo e hunde e hay hunde sahaba ɓe mooɓi no ñande goo ɓe ari ka nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an haqqillahi ɓe lando nelaɗo fi haqqe Allah mo ɓe waɗi porte parole on ɓay landike nelaɗo maki haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'an haqqe Allah on e daade jeyaɓe ɓen ko nde ɓe rewatamo hara ɓe kafidari mo e goɗɗum ɓe wi joni noon si tawi jeyaɓe waɗi ɗum ko on woni haqqe maɓɓe on e dow Allah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki haqqe Allah on haqqe maɓɓe on e dow Allah ko nde Allah nadata ɓe aljanna hara o sunnari ɓe ɓe mana si en rewi Allah en kafidari mo e goɗɗum en totti haqqe makko kanko kadi o totta e haqqe men on nadugol en aljanna hara o sunnari en yo Allah dando en yiite ɗum ɗo ko goo ceerno maki araftumullaha walam tu'addu haqqahu on andi Allah kono on tottari haqqe makko on o wi ɗimmon ɗum wa qara'tumul qur'ana walam ta'malu bihi on jangi alqur'anare nden kono on gollitirari nde hakaza nahnu alyawm hande ko ni wawɗen ka mo yiɗa wo no muuti e jangin qur'ana imma no hunjinde fof ma no hunji buyi ma no ɓorini fof ma no andi kala ko windi e mayre kala ko wowla aya townaɗo won tigi no andi firo makko kono ndaare si tawi ɗen gollitirde alqur'ana joni hara naka administration wonaka gouvernement ton en ala doole yo alqur'ana o ñaawire ka tribunaux ji en ala doole yo alqur'ana o wonu constitution nationale en ala doole yo alqur'ana o wonu code de refondation n'est ce pas en ala ɗen doole hande kono est ce que en ala doole yo alqur'ana o wonu opérationnel dans nos maisons yo alqur'ana o wonu gollayde ka galleji men en ala ɗen doole iɗen mari ɗen doole yo sonnaɓe men ɓe ƴettu conci timmuɗi ɓe suuɗa ɓalli maɓɓe ɗin yo galleji men ɗi waɗe ka Allah rewe wota galleji men wonu ka Allah yedde ɗe wawi ɗum kayen wawata ɗum wallahi nastatiu walakin abayna eɗen wawi kono eɗen sali
ɗum ɗon no jeeya e ko woni en lorrude e wi'i ko en julɓe ɗen jangude alquranare nden kono en ala jaɓude gollitirgol alquranare nden ko wi kon. mi jonnay on ɗo misal si mi feƴƴa toɓɓere tammere nden. hande si laamu ngu wi hande lagine min jonniti on onon julɓe ɓe lagine laamane en leydi ndin lagine ñaawiren sharia min daara on haysi ko duuɓi 5 ma duuɓi 10 e misal portoɓe ɓen e lamɓe ɓen halda fottana ɗum suɓanemen onon julɓe ɓen ɗo ko ardo lagine hande ñaawiren sharia qur'ana e sunna duuɓi 5 ma duuɓi 10 waway wonde? mi wiyay impossible wata wonde. sabu on ɗum en warday ga taw yimɓe sunna wiyay ko ceerno maɓɓe on ardoto, yimɓe shi'a wiyay ko ceerno mum ardoto, yimɓe suufiya wiyay ko ceerno mum ardoto. enen tigga en ukkodiray hay goto jaɓantawoya ɗon ko goo. si iwi ɗon si wiyama yo alquranare nden fottanama joni yo woɓɓe ardo tun joni ka julɓe awa yo qur'ana ñaawire mo wujji yo jungo ngon taƴe julɓe ɓe wiyay oye ɗum ɗo non on sariya no ñaaɗi panni. mo waɗi zina jombari patawol 100 en wiyay ɗum no ñaaɗi panni. siko jombuɗo ko rajmu lapidation yo fiɗe kaaje ha o maaya en wiyay he est ce que ɗum heƴay e men. mi mana ko en julɓe jaɓuɓe islam kono na en volonté taw en ala volontarisme on fi gollitirgol islam o. ɗum ɗon wowluɗen en wowla jaɓuɗen en jaɓa shi'na am abayna fa hada haluna ko ɗum ɗo woni alhaali men on hande. ɗon woni toɓɓere ɗimmere nden. tammere nden ceerno maaki wa za'amtum hubba nabiyikum wa taraktum sunnatahu sallallahu alayhi wa sallam. eɗon haaƴi yiɗugol annabi moɗon. kala julɗo mo yiwɗa j'aime prophète Muhammad, j'aime mon prophète, I like my prophet, miɗo yiɗi o nelaɗo. si fi nelaɗo ka haala ari a taway en fof koye yiɓɓe nelaɗo ka gollitirgol sunna maɓɓe. ɗo non ko ɗo woni muskila on. o maaki wa za'amtum hubba nabiyikum wa taraktum sunnatahu. heɗon aaƴi yiɗugol annabi moɗon kono eɗon terti sunna makko on, eɗon sali gollitirgol sunna on. ɗo no waywa ka alqur'ana an e julɗo eɗo weldi ha wiya he ahi ɗum ɗo non a lundike sunna on. wonani nelaɗo warri, wonani nelaɗo huwiri. hande kadi on tigi no ndarude intérêt mum aduna koye haɓon. ndeɗo ko toɓɓere tammere nden ni ɗayni tagol wonde no yiɗi nelaɗo tawa jaɓa ko ɓe addi kon. sunna on ko laawol maɓɓe ngol. sunnatuhu tariqatuhu fi dini aqidatan wa ibadatan wa sulukan ko ɗum wiyete sunna. ko ɓe fiɓuno kon eno ɓe gollirno non eno ɓe jikkinorno non ko ɗum ɗo wiyete sunna. ɗo wona en pré ɓe maaki tammum ɗum ko ɗo ella heɓu ɗon. ɓe maaki naya ɓum ɗum wa qultum inna sheytana lakum aduwun wa wafaktumuhu. toɓɓere nayaɓere nden wi ɗon sheytane ko gaño mon. mo yiɗa wonodu o yo Allah dande bone sheytane, yo Allah ittan en ɗi sheytanuji, yo Allah dande en ɗi sheytanuji lorraji majji. en toriki Allah modi yo Allah fooli julɓe ɓen e hoore iblisa e ko neli mum. ka ɗum ko du'a meɗen. eɗen fottani eɗen jaɓi sheytane ko gaño men kono eɗen tawtimo. ceerno o maaki wi'uɗo sheytane ko gaño mon kono eɗon tawtimo à 100%. julɓe ɓurɓe wakkilade ɓen no tawtimo 60%, woɓɓe no tawtimo 100%. no falamo hay ɓeydande. joni si neɗɗo juulowo jibini ɓiɗɗo debbo wi'imo Fatima, wi'imo Maryama, wi'imo Kajjatu, wi'imo Binta, inde islamu, on ɓiɗɗo ma ɗon jambitike yeeso ma ɗon inde kefeero. ananimo noddire nden an tigi a noddirimo nden haray ko honno wiɗa ɗo sheytane ko a gaño kono koyen sago, ko a gaño kono koyen sago. bon sagata ɓen acca wiyede Ibrahima e Muhammadu e Salihu e Ahmad ɓe jammito inɗe heferaɓe babiraɓe go tikkadi noddiraɓe ɗum. goɗɗo arayna papa o jarama goy grand jon no ga ɓe makko ena nda resi Amadou no nder to gorejo makko no ari ɗo a jaɓanimo nden inde. sina ɗum wiya min grand jo heɓaka kan ɗo ko min woni grand jon. grand jon ko jano on, jano on ka galle ko min jon galle ɗen. ta mi nantu ɗum noddamo wiya ko grand fe mbaɗa ka ko ɗum addiɗo coggudammo ngol. mi andano a falaka inde nde mi femmuma nde. ma o jammi to inde kefeero goɗɗo ara noddiramo nden wallitoɗamo. ma ɗum jiwɓe ɓe ya walira nin, sukaɓe yaltira nin, ɓe hewtita on tigi hayla hooro ina a zamanu wattane haqqil tun nani e ngol yaltugol jemma nani ɓe wattirana haqqil honno ɓe yalti. donc ɗum woni eɗen wi sheytane ko gaño koyne ɗen tawtimo. ɓe maaki ɗum ɗo ko naya ɓum ɗum.
بماكي كدي كجواب وقلتم إنكم مشتاقون إلى الجنة ولم تعملوا لها جواب نوبيودون يدون فالا ناتو دي الجنة يدون يدي ناتو يقول الجنة مويدا ونو دو يالا ناتو يقول الجنة سيبيا مجوني يالا ورو إنا دي الجنة بإنا يرانون دون أتشي دون دون بس ما يتا ko yidden nande ko yalla naado ngal janna en naata aljanna e mayaari toroɗen Allah mayde moƴƴere watten no non yalla naado ngal janna ko nin duworte sabu ko neɓuɗa wi takkade ta Allah waru en ta Allah waru en kullu nafsin da'iqatul maut e mayay ceerno maaki on wi'i hiɗon faala aljanna kono ngala gollande aljanna mi jonna en ɗo misal ndaare o ɗi duwaji ɗe wonɗe wadde finde juulidde ɗo yonde ɓeyde wona saayi felore ni kono eno jeeya e ɓanganduye sen immanike darnugol nde patron ɓe wiya joni gaynaki heɓade ɗo goye taw wano quartieji goo kono enen wonɓe ɓen ɗo mo beyo ndaaru ñiwre mum nden tolje ko ñappiri kon ndaara plafond ko waɗi kon ka mum ndaara karoje ɗen ndaara pentir on ɓe heɓaɗi feere ɗum ɓen kadi Allah newnan ɓe kono waɗɓe ɗum ɓen ɗo ka quartier ɗo gila e min o wonɗo wolde on ɗo joni si mi woni volonté e wawɓe wa an e ɓurɓe lam ɓen min haldi finde julirde wallahi siɗen faala ɗo daalje tati e nder duuɓi ɗiɗi en heɓay ɗo ni ka quartier ɗo onon ɓe yeyoɓe ka baral ɗo aroɓe juula ɗo juulide kaaki woni nden no wela men ko yewtete ɗon kon no wela men ɓen ko yimɓe ittoɓe sadaka ɓe ko yimɓe dondiranayi ɓe alhamdulillahi ɓe fotti awa eno juulirde nden nde faaɗiri en e hino ka leynange imam siko ndiyam en nayi raɓɓininane en ndiyam ɗam e yaasi o siko nange raɓɓinine en nge wuuli awa waɗen daal ndaren kono hiɗen faala o aljanna kono gollangol mo ngol ceerno eɗen gandi se wiyama fi sabilillahi ko jeɗu jonneten en heɓay nawnuɗo hakkudeji meɗen o waalo ɗon ordonnance um kun 100 000 wona sabu makko on tuma noon garen walline nagge hibben sakuji maaro defe welnen ɓaawo makko kanko hayko yemmo sikken en hayki wiyen joni o iwan en ɗo taw ñolan en ɗo joni o luuɓa ko ɗum wonɗen surrirande welnen ɓaawo ga poco pacannoɗen maaro wonani moƴƴere warrete si tawi ɗen faala aljanna on tigi en gollanaymo no jeeya e ko aljanna gollirante dépensugol diina kan e immagol jemma juula e horugol gatte e ittugol sadaka e wowlugol goonga e yiɗugol yimɓe ɓen ka nder ɓerɗe mum yiɗugol yimɓe ɓen tagu Allah mum ka nder ɓernde mum aljanna no heɓoro ɗum kono iɗen wiide ɗen faala aljanna ceerno maaki kono ngala gollande aljanna na woni jowi o maaki wa qultum innakum takhafuna annara wa lam tahrubu minha jeega ɓum ɗum o maaki on wi'i iɗon huli yiite yo Allah dando on bone yiite yo Allah dando natugol yiite en du'oto sa'i ɓe ta Allah naɓo e yiite kono o ngala dogude pottoɗo yiite ngin ko jelo nanata musique no fija udda noppi mum ɗin jelo arta tawa yimɓe no ñowde goɗɗo udda noppi ɗin feƴƴa fiyoto nanu ko goɗɗo ñoyete e ɗille fof naɓa yiite ara tawa yimɓe no mooɓi fi bonnugol haaju neɗɗo ɗimmojo makko o wiya heyi ɗen feɓɓore mon ɗo yaata accemi yeton no gerdo yawa e sut o tindinaɓe ko ɓe andano konno haaju goɗɗo bonnire ɓeɗo no fokkiti yiite himo wi yo Allah dandumo yiite kono ala doguɗo o pottito naɓayɗi yiite ɗum ɗo eno ɗuuɗi ceernojo ɓe maaki jeeɗɗaɓum ɗum wa qultum innal mawta haqqun wa lam tasta'iddu lahu ceerno maaki wi'uɗon kadi mayde ko goonga en fof iɗen suti mayde ko goonga kono en ala heɓilanade mayde o maaki o wi'i mayde ko goonga kono en ala préparade walotoɗo e men jemma nodda ɓengu mum ma ɓiɗɗo mum wiya he miɗo ñawli kaari jonani si tawi mi weetidare wonki ara miɗo joganimo ɗuuɗa e men wona fi noon windowo e kaydum miɗo jogani kaari awlo ɗum ɗuuɗa e men goy neɗɗo mo windata wasiye yeetota ko yimɓe mum ɓen wasiyoɓe ko neɗɗo hooliɗo siwa mayde ɗum ko hoolagol non ko heɓugol ko yete kon hoditagol e mayde sikka siwa taw mi wonay ɗo ha 15 ans mi yoɓitaɓe 20 ans mi yoɓitaɓe buyno awli jawle ɗen fi makka si wolama ɓe na ade yo ndaaroy ko aroyta itade wolawo mi ndaaray ko arata ko ɗum woni neɗɗo on ka haqiqa o wi mayde nden ko goonga kono heɓilanaki mayde nden ɓe maaki jeetota ɓum ɗum washtagaltum bi uyubi nnasi wa taraktum uyubakum sokoliri on ayibeji yimɓe ɓen
ko anan ɗon ko ellaji yimɓe ɓen ko mapini on ko ellaji yimɓe kaari waɗi kaari bonni kaari huwi nane ko woli nane ko yiye ko huwi enen ko darugol ellaji yimɓe tun e ngala darde ellaji meɗen ene ko jelo e meɗen jotto ka danki mum tumbere jemma ma immo ɓanna jullere jooɗo andita ko waɗi kon e nder ñallal ngal immo salligo juula darɗe ɗiɗi wiya Allah ɗiɗo fof ko boneji an surra yafoɗam ko jelo arata tawa yimɓe no jooɗi no wola ellaji goɗɗo o wiya hey on wolde ɗo fi neɗɗo on goy on wi ko bonɗo kono mimmi ɗo boni ɓuri mo yo Allah dando on gandude no mi wayi non on hibbaylam terte on jokkelam min ɗum no wodi e men ko arɗo tawi ellaji goɗɗo no wole o ko wigol o ganda o accemi e toon ko ganda ko ɓeydi tangol ɓe istagaltum bi uyubi nnas wa taraktum uyubakum sokoliri on ellaji yimɓe ayibeji maɓɓe on tertike ellaji moɗon ceerno maki jeetata ɓum ɗum ko ɗum ɗo jeenaya ɓum ɗum o maki wa akaltum ni'ama allahi wa lam tuaddu shukraha iɗon ñaamude nemaji Allah ɗin ko arsikaji Allah ɗin wuruɗen iɗon ñaamude nemaji Allah ɗin on ala tottude yettore majji bi mana on ala remerciude Allah e dow moƴƴereji ko woni waɗande kon mo yiɗa wono wulla goto ala kalkilde ko Allah waɗani ɗum kon sifo koko heɓi ɗum kon tun wolata iya ɗo neɗɗo wiɗo ko miskinom ɗo tampi mo jogi téléphone tati noddirɗi imo mari rewɓe ɗiɗo ka suudu Allah no hokkimo cuhum himo ñappi ma mo heɓde ko yoɓa luwasi ndi leydi men ɗo ndi satti ndi boni nani ye Allahu akbar ndiyan saaƴi o wiyata yetti Allah waddani e ndiyam nange jalbi e yetti Allah ar no ɓuuɓi wuuli ananta ɗum no wole mi nawnuno Allah dikkinilan ɗum ala ton on tigi koko heɓi mo tun o woni e lintude neɗɗanke noon Allah wi ko noon o muuɗiri en kono noon en hana wawde noon innal insana li rabbihi lakanud kono eɗen hani yettude nemaji ɗin jantoɗen wonde moƴƴereji ɗi Allah waɗani en ɗin wiyen hey lagine no wayi nin kono eɗen yetti Allah nani nokkel kaari sengo kaari o eɗen ɓuri Sierra Leone sengo kaari o eɗen ɓuri Sénégal sengo kaari o eɗen ɓuri nokkel kaari kono enen ko ayibeji e ellaji tun hay sen wuride e goɗɗo yiyantamo moƴƴere ko ella makko tun woleten ɗum ɗo ko ella e bani adama o wi on ñaami nemaji Allah ɗin onon tottari yettore majji sakkitorum ɗum o maaki sappa ɓum ɗum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim on surri mayɓe moɗon mayɗo woyi ɗon wattinoyde ko non ala wajitorde ɓe sen surri jon jawdi hiɗen hani andude jawdi haɗata mayde sen surri gando hiɗen duwa andude jaka gandal haɗata mayde sen surri miskino anden oɗo wona sabu ala goɗɗum warimo ko lajal timmi wajitore mayde nden o fiyen ɗum hanki hari koyen sappo hande koyen jowo o fiyen ɗum hanki hari koyen nogayo hande koyen sappo o fiyen ɗum hanki hari koyen tato hande koyen ɗiɗo wajitoren ɗum anden en fof koyen fokkituɓe ceerno maki ɗeɗo toɓɓe sappo fa kayfa yustajabu lakum si ɗeɗo no e moɗon ɗe toɓɓe sappo ɗo ko honno jaabinirante ɗon du'a ara nun ɗum on andi Allah on jontarimo haqqe makko on ɗimmum ɗum on yiɗi nelaɗo mon on kono on jokkari sunna makko on tammum ɗum on jangi qur'ana kono on gollitirari nde e naya mum ɗum on wi'i cheytane ko gaño mum kono on pottitaki mum jowaɓum ɗum on wi ɗon faala aljanna kono on yanganaki aljanna jeegaɓum ɗum on wi on doga yiite kono on ala on wi yo Allah dan non nadde yiite on faalaka yiite kono on ala dogude potto ɗon on wi'i kadi wonde mayde nden ko gonga kono on ala heɓilanade nde jeetata ɓum ɗum iɗon suti ayibeji yimɓe terti ellaji moɗon onon jeenaya ɓum ɗum hiɗon ñamude nemaji Allah ɗin on ala jarnude mo sappa ɓum ɗum hiɗon surrude mayɓe mon kono on ala wajitorde fa kayfa yustajabu lakum ko honno duwaji mon jaborta ngal ɗo landal o landinoɓe o ƴetti bagage makko o feƴƴi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru al-ghafur rahim